Ja. Halleluja. Wie er der Tour. Thank you, Jesus. Yeah, Baptile Tour the Nay to La Fiafi. Yeah, welcome to our broadcast. Peo na masanyai. Yeah, Ilinea Sa. Yeah, Fatalo Fatu le Po Kalamale. Jesus is the answer. Mo oe le Nea Fiafi. Fatale Tala Mai Au. Fatai Foile. Fatasi Mai le Tato Po Kalama Pei. O na masanyai yastona o yasa taitasi. Ia vi ia le tua i le nei aso ia tari tonu le anganga ia. O le nei aso ia aiua. To te le tātou whaamanu ia ina i le upo le tua i le nei asa ia wa o le mako i ngi i le mereu kia ia i California. O le ua pong sa mako. O le ua whae ke ai le tula e ono le afiafi. Ia. O le nei aso i le asa. O le nei aso i le asa tae au. Ia sa maputa toi po i le mātou sauninga le nei tae au. Ia. Tari tonu po i. Tari tonu po i o le nei o le nei asa. Ia. O le aso sa la swa mantunga. Ia le aso sa talia i po i wha mantunga wa po i le maliua. O Yesu i lungo sa tau, sa tātou talia i lon toto, lon tino nei aso. Ia o le vi inga malfa tai i le atua. Ia o lona anga leima lona alofa i li. I lona maliu lungo sa tau ina ia maua e tātou le saorotonga, ia whapena foi, ia whapena ona. Whamangalo tātou se i lea aso ma le aso. Ia, whawhetai lai le atua le nei aso. Ia. Tūroa. Ia, ona o le tātou ona o nei aso sa tātou whaatasi e o tātou lotu le nei tae au. Ia, talia whaamantunga o le Yesu ke wiso. Ia, vi ia le atua. Ia, e whata lofa tu le uso ia moefu. Ia, malo lava le mai mua mai le nei tu la fiafi. Ia, le ngata po i lea, ia, whapea seo anti mai sa moa. I whaleasiu, waika, ia, malo, whaptai vi ia le tua. Whaptai po i le whaatasi mai le nei la fiafi. Ia, a ta alofa ati po i le uso ia pokati. Alofa uso whaatasi mai le nganga o le tua i le pokalama. I whaptai lava uso vi ia le tua. Ia, ia langa leo le tua nei a fiafi. I te mi tātou te whaasoa i le upu i le nei a fiafi. Ia, tari tonu leanga, peo no, whai atu, ia. O le tātou apokalama i le saa, i le a fiafi, ia. O lau sau le toe whauau pe toe whaasoa atu le upo le atua wa uma ona whaamanui ai mātou po o au. I le mātou tauninga. Po o ai e la unga ina le fionga pa ia o po ai po ua whai matofi i le asa. E la unga ina lo na fionga pa ia. O no sau lola ia. Tu fatua. Inga le inga le whamangui ai fo i oto. Pe o le tātou por kalamana i asai. I afiafi taitasi. Vana ngā te ua i eise suinga. Ona o whaasoa i la ia
i la uia fa soa i la uia suenga ma la uia o sa te tasia o ia o le la ngaina lona fionga pa ia i lo mato lotu i le asa ia ona usaula ia pa malo sia tu ia tatou le lotu le sa ia ai ia tele la vale tu ma ngai le ne sa ma ngai le mato lotu ne sa ta tonu fo io sa fa mon mia fo o le ni yaso le upu le tua ai fa si de ia o le fa mantunga o lona o le tatu pa ia o Yesu mo lon tino le ne sa ia o le ala bi ia le tua le ne sa ia o me singa mi ngukere se kau seki ko ile e tar tonu ia o matou e kalesia pe ona pa ia o le matou lotu ia ngale tasti ale taimi o le lotu na o le tai au ia a pai te mai mo mai le neia fia mana tua se o matou e kalesia i la o tou te talu le kalesia rejoice in God's vision from Hayward Samoan Assembly of God Church i Ngei California mana tua mailo matou e kalesia i le sunga lo i lalo i le taʻitaʻiga i le suga ia Wesley i se take ma le faletua ia ma le mamalu o le ʻaufaigaluega a le atua ia ae maise le loaloa le ekalesia ia mana tuaifo lo matou ekalesia i la outou talosaga ia ae faafetai i le atua mo mea uma o loo manuia pea le suga le faafeagaiga ma le faletua ia e maise le ekalesia e faafetai ia i le atua i lona agalelei ma lona alofa ia i lo matou ekalesia e le gata i lea apea lo matou taʻitaʻi i lona auauna ia e loo manatua foʻi outou i o matou talosaga ia o aiga o le atua pe ese a ia se keke pe ese nofoaga o loo tatou i ai pe ese igoa o tatou ekalesia po igoa o tatou lotu ae a tatou tasi ma tatou tapuaʻi i le atua e tasi le tatou te tapuaʻi ai ia o tatou o le aiga e tasi o le tino o Iesu so e tatau iai tatou ona tatou galulu e faatasi galulu e faatasi faimea faatasi tatalo faatasi e mamā e foʻi se avega ia e manatua ai feasisi o loo moʻomia se tatalo ia message mai lunga le Facebook pe lunga le kako po kalama ia ona pai le se talosaga mo oe e manatua ai foʻi oe ia ae faafetai i le atua ia faafetai i le atua i lona toto ma lona tino sa tatou viia le atua e faigale pea ona fai atu ia tatou toʻaga o le mele ua tasi a le taimi le tatou talia i le tino ma le toto o Iesu peia e kasi ai le asa muamua o le masinga ia ua e tatau ia tatou ona fafaga pe ou tatou agaga i aso uma aso faisoo ia fafaga pe lou kakou agaga e ui alaina tasi le tatou le taimi tatou te talia i le toto ma le tino o Iesu ia masinga ia whaanga le tusipaia, whaanga le upo le li, ia whaanga le upo le li e te whaitau wai, whanga i lo wanganga, whanga i lo wanganga i ke miuma. Ia walenga le kasi anga e mawhai ua, ia ke au ia. Ai longa e se whaasanga e te ilo iai, ia wana taola i whape, anga paole ke mi e te lia ile, le whaamangkungo, o le sa mo masinga
ai manga ia pe whanga e kako. Ia, kusia ua whakau o le mere wai. O whaanga pongi e kako leanganga, e mako i whanga ar ki ngoni. Ia e manga ia. Whaanga pongi lau tino, whaala inga lau tino, ai ia whanga pero wanganga, whanga lo wanganga i lea aso, ma lea, i lea, whaalongo le upo lea tua, pai tau le tuspa ia, ta talo i aso uma, anga pongi i aso, whanga i lo wanganga. E mara la whaaso i lisi aso, lisi tātou pokalamo. Ofu le ofu tau ato toa o Yesu ke viso. Ofu le ofu tau ato toa o le tua. O na o mai whawhitau. Ia. O e mawhai ona te e atu ia. Ona lea. Ona ko e o le te ofu le ofu tau ato toa o le tua. Amen. Ia. Taritongi. Ia o le nei asta. Ia. Sa la unga ina le mātou whaiwhi au, le upo le atua i le neia sa, mā nei le upo whauina le atua le neia sa, la unga ina i lona au auna, e whaima wha manatu, e whai po i malu i tau, e whaima me to e natu wai i le atua, ia, e peina launga ina le whaiwhi au le nei aso le faatuatua. Ora i le faatuatua. Amen. Have faith. Have faith to the Lord. Ia e maua le faatuatua mai i lo loto. I le, o le tusi la na, o le tusi na maua mai i le tātou la unga ia, le tusi le na Efeso, o lona pai wei lo tusia, pai tau le ia, o le Efeso mua, o lona fai po suma lima, ma le suma le vatu. A le suma le vatu. Ia, o le autuli na o le launga nei aso ia po le tātou whaasoa ho le nei wai aso. Ia, o le faatuatua. Ia tātou ona le faatuatua. Tusa le tusi lea Efeso, tusa le tusi a Paulo, o le tusi lea Paulo nga i le ekalesia o Efeso, Efeso, o le ekalesia lea o Efeso, o whenga le o se nuu sa tāfoi. Sa ora i le faatuatua, ora i le faatuatua. Ia ele le la tātou o le tātou tusi whai taua. Ia o le whai upu Efeso e tasi lona mta o lona whai upu suma lima se i o suma le balu. Ia, na whai upu suma lima mai. Ua ou whaalongolongo i lo o tau faatuatua i le alii o Yesu. Mo lo o tau alofa i le au pa ia o malawa. Suma leono. O le mea lea o te le mapu ai. I le whetai ona o tau. O tautua o tau i au oi. O tautaua o tau i au te talo. Pitu. Ina ia foa i atu i ate o tau e le atua o lo tātou alii o Yesu ke viso. O le tamā e ona le mamalu. Le anganga e ona le poto. Ma le whaalinga e ala ai ona o tau i loa le lei o ia. Sun malvalu. Ia whaapupula ina mata o tau loto.
ina ia outou I loa le winga o le faa moe moe, ua I lona wala au mai, ma le winga o le fautal faitaulanga mea le lei o ilana tō finga ua sisili mo le au pa ia. Amen. Ia. Tuso le tusile na paulo I le kalisia. O le ua o le afoi. Ua whaalongo paulo. I le ola ma le whaatua tele o le kalisia oi. E le kalisia o Efeso. Le ala ua tusi ai loa ia paulo le kalisia. O no lea. I fia paulo ua whaalongo paulo. Ua whaalongo paulo ua watu le tala. I le ola whaatua o le kalisia o Efeso. Le ana whai mai e ia. Le ana whai mai e paulo. Nai whai mai. Ua le mapu ai lona. Le ua le mapu lona whaapetai I le tua. Kusa o le whaalongo paulo. I le sau o le. O le fatua o le kalisia. Fatua o Efeso. Ngai whai mai leu tala la unga ne aso. O te le ngaloina o tau Efeso. Efeso. Ngai whai mai. Ua le mapu wai le whaapetai ona o I lato. Amen. Yeah. Ora le o langa whaatutua. O ani mea o logo langa o se mea e te mana o ai e te au ngangi I le tua. E ia te oe le whaatutua. Ia e ora se o langa whaatutua. Ia e tautala ma le whaatutua. Ele e peru na le peru e sulmatasi. Nona whai pomomua, nai whai mai. O le faatutua, o le wha lango lea I mea ua wha moe I ai. O le mautinoa lea o mea e leo ai. Amen. Amen. E te tau la ia I tātou. Tau ona tātou wola. Ia te oile whaatutua. Ia te oile whaatutua. Awai, ai te talo I le tua, po le ase me te mana ai le ia te oile whaatutua. E le isi tau nuunga. E le isi tau nuunga. E te tau ia te oile. Have faith. E ke leo stala ka whaalungo. Have faith to you yourself. E te tau ona e ora I se ora te o langa whaatutua. E ke lo. A e au nei le tu. A whai o oe o le kemisian. E te tau ia te oina e whaatutua. Se mea. I se mea e te tau ona e whaatutua I le tua. O a me te mana o mia ai le au no ma le whaatutua. O a fo eu ngā luenga I whai. I e whaatutua. I e whaatutua I le tua. E tau nuu ma le manuia. So se mea e tango I au lima. So se mea e te whaia ma lou whaatutua. E u ma le manuia. E u I ma le manuia pe se mea e te whaia I au lima. Pe a e whaatutua I le tua. E ola I whaatutua. Amen. Ia e te taula ia I tātou na tātou whaatutua I le tua.
I le tua ia o nai fai mai le fai upo sul mal fitu fe mai ina ia fo ai atu ia te outou e le atua lo tātou a li'i o Iesu ke viso o le tamā e ona le mamalu le anganga e ona le poto ma le whaalinga e ala ai ona outou i loa le lei o ia a e loa le atua a e avea oe matangata e te au na i le atua ma e loa lei le o langa wha le anganga ma le o langa wha kiwsia e te tau ia te oina i whatutua e te tau ia oina i whatutua Fe mau mong kole le kalanga fe mei o lo whatutua ping show te mai whatutua e mawhai e lo te mai whatutua na onga Mu Mountain. E mawhai fo i lo whatutua. E te talo ai e whaamanuia pe whaamalolo se ma. Awa e te talo e tamu whai e whaamoe moe e whaingale e whaamalolo se ma. E le iso whatutua ia e mai maukaini. E mai maukaini. Ai sea. Ona naero ia te ois e lo ia te oe whatutua. Ai whatutua lai. Whatutua e te re whatutua i sisi mea. Awa fo ine e whatutua i show i si tangata. Fo inga le e awatua se manuia ia te e whamuri mori e re ai. E te whatutua i le atua i mea e te manao ai. Ai manao e sui lo o langa. Ai manao e tango mai le atua e sui lo o langa. Ia, te talo i le atua, male whaatotua, e suia i le atua lo ranga. Po le ale lo roto le meo lo o iei lo o ranga le kemini. E le whainga ka e le akua o ngā kango kwa le atua au mai o i whaku. Male lo roto, male mamao o le alu le whaanganga ti apolo lo o ranga. Pe a e loa bea e faatuatua i le atua e suia e le atua logo amen e le aise mea e whaingata e le atua o na whai i a te oi ai a le au noa malo faatuatua i le atua e te whiu e tau mawhai e te whiu e tau mawhai i le o se le le e le o se tūlanga e le e whaingane e te le o vai e tuai te whiu e whai ona lea, ona o le le ai o se whaatutua. Aua e te whaatutua iti, O kako, tori. E le maua rose mea hoinga le mea le ngau ngau ia, tori. Oki e ngā marwhako. Oki e ngā marwhako. Kwa, o le mea le kako. E manga o lo kako se mea. E maha roka se mea ia maua ia re kaiminga. Maua re kaiminga mela ngā maua. E re kala hoinga le whape na he kaunga kala. Le kala ngai mai don't get your hopes up or O mela ngai koe ngai mela ngai maua e wai o kala mo ka hoinga le o yeisi whaatuatua. Vai. Ai whakukua, a vero whakukua I kanaka. Ia. E kausa ngā e te whiu e whakarikari. E kausa ngā e te whiu e whakarikari. Ai whatuatua I le atua. Molo loto ato. Aua ne I aise mā salsalo. O lisi ngā mea I a kako. O le singa mea kako. Po le ale ma losi o le whakokua. Ai o lo se mea hoingale ki kakalo ai pa e ia ka mai masalo ngā aha pe O le mea o le a kali mai rea kua o le mea
Auange e tatalo i le tua malo masalo salo. Vai. E ke masalo salo lo i le ko. E ke masalo salo lo i me ke faia. Ia. E ke fiu ia e whakat. E ke fiu ia e ke whakat. O le menge o whakokua. Aia o i whakto tua o le tua. Ele ia ngā mea o masalo salo. Ele pe kuai mai. Pe vave mai le sau, pe fa o ngā kokongu le sau, po le ale sau e sau ai. E te faatuatua i le atua. E te faatu ke loa lau kana sau, o isi ke mia, sorry. E isi ke mia. E isi ke mea lua lua whārongo ku pe wa. Ka uman mea ngar kau whaakua fiu e whaakaria. Fiu ai whai a kule a inga e re ai o le mea e kasi. Lisi ngā mea Lisi ngā mea E le kai mi ho ngane mesi ala i pe a whai o le ua kako. E whai a kua kala ke mire whakua le ua e koe whaolainga o le ua e koe sau e mairo wola i le kua. E ira le kai mi ngā e alua. E whaanunga kua. Tori. E whaalawe mai aki ngā le ainga ia o ke leo kai mia. E whaamisa mai aki ngā. E whaamisa mai aki ngā le ainga ia o ia. Aia o i ngā kangu le lo matu e makua i stir it up aro whakutoli. E ke whaanonga aku, sorry. O fe e whaora. O le me mo ia, o me kukupu. O me kukupu. O risi ngā kai. O risi ngā mea e pe kau alu kau sola i whakuakua. O ki ngā rai. E ke ngofo mai aka e ke wha mau mia la o kala. Ke wha mau. O risi mea. E lea ngā ki ngā fo. Kākou lea ka maa. Kākou lea ka maa. Ke le kero. E lo pe fia lolo ka. E lo pe fia lolo ngai ki ngā ia. O e maka mai. Kākou ka maa. Se wha mole ia. O lisi le mea wa wha venkau uma wha kua ngai ki ngā. O le maa rosi o rau leo. Lau kana saka wai kupu. E happen for ya umolo wa hinga. Kusa le mele. Sorry. O le ua ia kwa ua maa ngai ia le alua. Sorry. E pe sinka mai. Sinka mai mea la ngai kui me le loma tua oe. Sorry. Paka whaalongo aku pe ua kau sola whaaloinga. Ai ke lo e roka. O a pua ngā mawhainga kai o mai le luapa. Whaau ngāri. Ia awangi ngā. Lo tau i lau. Tawangi ngā lo tau tō i le tua. Awane i ngā lo upu na lua whola inga i luma o le tua. O le ua mau mai e watulo maa ora mo oe lau. Awangi ngā lo. Awangi ngā lo. Ia wai isi kai mie. Ia wai kupu e se a inga. E opo ia i maa upo ia inga. Ia umaro a inga kupu e po. Kama hoi ngā le whaora inga ngi a pe kasi a singa me whai ako. Ka mālo le whingi. E waila le oso me le whingi. Oso me le whingi kwa i ngāro a le ako. Ma kwa i ngāro. Kwa i ngāro upunga. E opo i le whinga le ki ngā pēa o ngā. Ma kwa i songa kala. Ma kwa i ngā. Ma kwa i sola me le whatuatua. Le mena. Ia aua ne i manu mālo le ti apolo. Ia te orua. Mātua. Ia te oe le tina. Ma le tama. E o whele ia maua. So se tangi ia e o whaalongo ako e poa. Po kau wha isa ma le tina rai. An? Fasi ia le upo le tua. Awange i fasi angi upo ti apolo. E ke fasi alo le upo ti apolo. Ia nga e vaila e koe fiu e fofo. Le ua ufai aku sao. Le ua ufai aku sao. Le ua ufai sao.
e tupu ni fese inga I le ba fa ungari. Ia, awane I la foni awane I fa ngale ti Apollo. E te fa ngalo upo ti Apollo Ia, nga e vai koe fiu e fofo. E koe fiu e fofo. Wa o upo ti Apollo. E ti ngai lo le loto po le fatu o loto o lua tina. Po o le tama. Ko ke fai e ke lua ko e ke koe fa. Honey, I'm sorry, I didn't mean what I said. Mai maura kaimi. Mai maura kaimi o ngalea. Ako e ki ngā upu. Ngā upu mai le ki Apollo. Awange I lua. Awange I mang malo ki Apollo. Ke loa. Ke loa me, e loa for kama. Lea. E whaala tina, e whaala lave atu loa tamaya o e tau wha longo atu loa I upu o tamaya loa tau wha misa kui awe. E ke loa o le apa ue lo wha tutua. Lea. Pingi a salama uma. La tala sa o le whai atu. Pingi a salama o te loa e ai pingi a lo mulo ko olu e salama. Ke vai e saul e vai al waku whako e senga ma koe whalelei. Nga o mea le leia o peia o rua I ngaka fo inga le lufo ko alua masangi ma kua I lua in laka ilo ai pese I ke whaalonga I le suma li o sau upu I whafo I loko fonga. Pe a fo misanga I upu le tua. Ya. Lau kara sa ole fa upu. Or mele lo ke pingi ma ko ai ngai skemi ba wa. Be o ka fa isa mel ma ka ngai ai. Pingi ar kamale O ngai nga ai fa nga upo le tua. E fo ai mo fai fo ai fa fitauli. E ke fai aku ke lulo nganga le pa I me o le nganga o le tua I ate o lua. Ai ka ko wolo le me masangi le o le O ngai ka mara I ngā alu lo mare e I o ka Ie ke lola o le memo. Ngā li sol ngā li sola mare faatuatua I ua ngā alu divorce. E o mea ngā tupu. O mea ngā tupu. O mea ngā tupu. E whai ngale e mo e tate e mahi. But it's o tala mo I ale whai atu. Whakaitai. Whakaitai. Wa isi e me sola I faatuatua. A whai wata ua o wha o ata li o le tua. Ma whawhini o le tua. There is no way e koe kaukala ingi upu e re ka kauonga e kaukala iai. There's no way e koe kaukala I nganga ti Apollo. Any negative words or you say that come out of your mouth. Excuse my language. O le ti Apollo na. O le ti Apollo. Le o whai atawa. O le ti Apollo. Wa he foi taimi. E o e tupu I atau. E taimi e sau ai upo e re te tau ana sau hofu. E taimi e sau ai upo e ti ngā I loto I si tangata. Ai te loa. So o seisi a ti ngā se loto I au whamtaranga. O lo wanga sala ke le aringa. O lo wanga sala ke le aringa. Mesi ata le uta ua o tangata o whanau o le tu. Ia aua ne I o tātou pati ngā I uso a tangata. Ai eise me te le fia I lo uso. Talo le tua. Aua ne manu malo te Apollo I lo roto. Just walk away. Go home. Pray about it. Ai te talo I le talo malo faatuatua. Ai mana o sui ola. Sui o langa o friends. Sui o langa o uso. Sui o langa o lo ainga. Sui o langa o lo toolua. Sui o langa o lo whana. Te talo ma le faatuatua.
Liso me, awangi tele ni te me tātou te faatuatua ini me re te taun tātou O lisi ngā mea. Mako I e se ali me faakua e alunga I e ilo faatuatua. Mea nai tele o te mi e te fiu e faatu. Ona fo I o nase se le mea ngai ave ilo faamumu. E se le mea nai te au ngangi atua ilo le atua malo faatuatua. O le mea lisi nā wala e whaapinga tai. Matua I ele tali me o le atua I ate oi. O ngā ngai vai me le atua. E se o tatou me I e whai. Amen. E se o tatou me I e whai. Tatou whaamalosi. O kako uma. O kako le tatou te soifua uma I lalo langine. We all fight our own battle. But us as Christians has become one family. Let's work together. Have faith together. Pray together as a family. And if I'm telling you this, if you have any friends or family member or whoever that you still hurt from what they say or how they treat you, forgive them. I'm telling you, forgive them. If you don't forgive them, o le ale me te whai mai e te alofa I a te au loa tua. Ai te ita I o uso. E lai te mawhai ona e wa ai atua. Ai te leo e wa ai mai a au, ai te alofa I a. Whawhena whai nani. O le pero. It's a lie. So you cannot love God and you say you love Jesus, but yet you mad at your brother, you hate at your sister, you mad at the whole world. It don't make sense. That's why Jesus said, how can you love me that you cannot see and you hate your brother and your sister that you can see every day? Ele tau. So e te tau, e alofa e whai mai e te alofa I le atua. E te tau fo I a te oe ona e alofa I tangata. No matter who it is. Even though they treat you bad or talk mess about you or talk behind your back, it's okay. It's okay as long as you do your part. That's all that matters in God, in front of Jesus. God will see through your heart. Just have faith with God. No, have faith with God. God will help you. But God will come at his own time. Not your time, not my time, or anybody's time. It's God's time. Ia tātou faatuatua pēr I le atua. O ane o tātou manaonga e tātou te tatalo atua I le atua, ina ia iailonga whaamanianga, o sesi ua maua I se mai a e tatalo I le atua, tatalo ma le faatuatua. Pe tuai mai, pe vave mai, ia mau pe ia te oe le faatuatua. Aua na o le tuai mai loa, uma le faatuatua. Ia, tātou ola ma le faatuatua. Te talo ma le faatuatua. E ngā lua ma le faatuatua. Alofa ma le faatuatua. La unga le upu ma le faatuatua o le asuia se olanga o le a tali mai le atua. Ia te oe. O le a whapena o le asuia I le atua. Se a nganga fau le nei afi lona upu vi ia le atua. Faatuatua. Amen. Ora I le faatuatua. O le nei pokalama e faatuatua I le atua. E ui na faatauaa le vaai le tele o nisi o tangata le nei pokalama, le nei foi tangata. It's not about me. I'm not worried about it. I have faith that the Lord will change somebody's life through this program. That's all that matters to me. So all my people, all my friends,
Not all my friends, but some of my friends that I know, they still make fun of me because the way I am now. But you know what? It's okay. It's okay. It's okay. One of these days, Jesus will speak to your heart, and turn your life around, and you're gonna see where I'm coming from. You're gonna see how God changed my life and put the joy in my heart. You gonna one of these days, God will open your eyes, and you're gonna feel the same way I feel now. And that's all that matters to me. All the jokes and all that, it's okay. It's all right. But you know what? In front of God, Jesus, I did my part, and I love my God. Me and my family and everybody are watching right now. Lord will change your life tonight. Lord will touch your heart tonight. Whatever you go through in life right now, if you're in pain, if you're sick, Lord Jesus Christ will touch you. He will touch you. Amen. Faatuatua, have faith in God. Faatuatua like this, even if a small faith like this, God will change your life. Jesus will heal you from your sickness right now at this time of the day while I'm spreading the word of Jesus Christ. How good God is. Il est mana o le tua. E wha malolo i nei o i nei e fiafi. But mantua, i ora i le wha tua. A e tautala. Tautala ma le wha tua o lo loto. O le a wha manuia le tua i a te o i le fiafi nei. Aua na o le tautala. Aua na o le whai atu. E le o yeisi wha tua. You have to have faith. Faatatua iai. Faatatua iai. Faatuatua i le atua. Faatuatua i le atua i mea uma e te whaia. Pela le pone. A ise mea o loo pua ngai. Loo ranga i le ne taimi. Pole a lava se mea. Te talo i le atua right now. Te talo i le atua. Tu ati le ava noa e te talo i le atua taimi ni. Ma loo faatuatua. E wha manuia le atua i a te oi. Whaamanuia le atua i atu oi. O tātou o tangata o keusianu. O tātou o tangata o whaamanuia i le atua. O tātou o tangata o loo i le nganga o le atua. Patotua la ia. Patotua i le atua. Tātou patotua i le atua. Pei o le kalisia o Efeso. Patotua. Patotua. Amen. Yeah. Kawai, komo. Ia te whawhetai lai le tua peo no whaia. O tātou, o le tātou te aso uma tātou whetau i ama whawhetauri every day. Every day of our life, we have battle. Lai malurure kongo. Sai komo. A e le whatutua i le tua. Efeso swani ia te oe i le taua le tātou te taua i aso umo o tātou ola. Yeah. We always going to be fall short. We always going to be fail, right? Why? Because we don't have faith in him. Te talo i le tua. Talo ma le whatutua anga pongi i le tua. Efeso swani ia te oe malo a inga. Lau tala sa o le whai te e tau i le ri. O mea e i tai o na o i lo man e i tai o mea sa e le manatu e o i lo o langa. Ke vai e a o ne whamanuia le tua i a te o e molo ai. Ke vai e ke i au e mo wā mea. Sometimes wa ke i au e wa e wa ai whamanianga i le tua e le i o i sau langona i le i o i sau mawhawhau o le a o i lo ai. Ona lea. Ona e te ia te oe whatutua te le i le atua. Nei ia te oe whatutua.
e kelo. Ela fai atu. O le ma o ha un malu ai. O mo se tolu. Tele yo me e foi ngale sa masa uni atu o le a fai. Se o tātou tara noa. I le au ngā o le faatuatua i le tua. We supposed to start our business already before this. Yeah. O le temi nei. Wa ye uma mea wa leva, I think it was 2 months ago or last month. Wa leva tau na a mata le mā pisinisi. Ai te ilo. E lo le fina ngalo le atua ni fai mai, o le fina ngalo le atua i le me ma ua ti faia. O le nei po kalama ma le nei te penga fai langi le ua tato ye le nei afia. It was far, far away from my mind and my wife. We didn't even plan about it. We didn't even talk about it. Nothing, whatsoever. The only thing that me and my wife were talking about it was our business. Nga maoia last 2 months ago, e ma fo i melo a makaloni ma pisinisi. Ai makeo. E se al me nga pekalai mai le nganga e fai. Ai gelo. E se mea e alu i lo loto. Pe lo ma pisinisi le ma ko i ku o ia lo loko o ngo manga o fai ma pisinisi. Gelo. Sa wale nganga o le tuwa my son. Yeah. Put that on hold. Put that on hold. E fai le mere lo fai atu e fai. Wa ni, wa le lo pa sa utala le a fai so to lu. Wa le wa uma na matala no le a fai le ma ke o mai lo. Lo wa ye tupe Lo wa ye tupe sa ni ai. Lo uma le wa pa wa mea. O le a makalo. Ai te ilo matou a ingo sa fai atu. E le mele ua tala noa mai le nganga o le atua. E palongo mele makoa inga. Ia o le polkalama. O le awhai le polkalama. E moli mau atu ai le lei o le atua. Le lei o Yesu. Whapea. O rangi. O whainga le... E pe e te ala ngonga e o mai a ke ropo le mea po se anganga ki a polo. Mea whape ngā. Ke milanga, o le isi faatuatua. Le ua le isi faatuatua. Ia. Hau sau lola ia. O walu whainga luenga. Ke loa. O au mo lo tolu. We don't have no experience. We don't know how we gonna do this. We don't know how we gonna shoot the program. Nothing. Have no experience at all. Ke loa oe. O mea o mai e whai. O mea o manga musu mai rea nganga pa i e whai. O ngā nganga pupunga i loa malea. Faatuatua i lea tua o whak. Okay. If this is what you want, I'm gonna do. I'm gonna have faith with you. Ke loa. Suia e lea tua lo uolanga. Suia e lea tua lo uolanga. Wa ai mai lo lea tua. E se le mea le la alua o e whai. Le la amata o na ualu e whai le pisinisi. O le ato e alu. Tu este ai lo umafau fau. Mo lo attention. I le fina ngalo o le atua le mele mafuanga o leo suia i le atua le olanga. Le ala lena a matailo. Ona whaia. Tati ale vai aso. 1 week. Masau ngia i le atua. 1 week. Mind you, I said, we don't have no experience. Ko i le aise experience. Whaingo mea ngi. Kasi ale vai aso masau ngia i le nganga. Musu mai le nganga ia ume o ke alu whakau mai. Ma me whai. Ia. Whakau le laptop. Whakau mai. Whaikau. Ora o fesiri lo. Walu rola i o whakun makoain.
Whawhenga live ole. Ke oi makoai. Wakai uma whaku kois makoai. Me kasi makoai nga, I don't know. Wika whiwhi. O waru roi whainga ruenga, koe aru nisi aso, whainga ruenga. O ke alua. A le ape e kau, o le make kau ma le anganga o le tua, ma le anganga pa ia. Ai manga wa. Nga e aru la ia le merea. Whaakau ma le merea. O au whape, oika whiwhi. Ia whai, ia waru whai. Ia, whaakau ma isi me ku oike le whonga ma mea. Ia o sau rola ia, o sau whai ro. O le ua o sau whai le laptop. Ma le loa po le almera a whai. Ke loa. Nga la ukangu akua o omi la o Facebook. Ilunga la o laptop. Me mua nga oso mai ilunga la o Facebook. O le pokalama le whai ele, le kako live lea. Le kako le StreamYard. Oso sao mai a. Nga omi akua le Facebook, oso sao mai a. O waku. O, au maka, i whana, e whengale inkelesi se me, o ke tango skipi, wenga. Tole. Ki a kuake, ro mako i wha ngofa u le ri ima u maka le ex. Usa o lo wha sau le video le whaingo le mea. Alo ke maka. O usa o wha kunu mau mako ainga. We vai u mea rea. We vai u mea rea nganga le whai. O leo ke oso lunga maka pe wha whenga live le mea lunga le Facebook a. O le mea ngai lau mawhau. O la whaanganke le whongi lua, mangi kia mai lua. Kasi le kia mai live mai le YouTube, kasi le kia mai live mai le Facebook a. Tore. Mako a pupulu la rea nganga pa iere me whai ia. Nga whai. Ai ke wawa aku whai le kau, waku. Han. O le mea fo e ko kongi le mea. Mai kara le nganga pa ia. Whai le mea leo ke whai aku. Whai le mea leo ke whai aku ia le whai. Nga whai ia. Nga whai ia mar whaarongo. Sole. Ke roa oe. Me le ilo whaarongo i le nganga o le atua. O mea sau le nganga o le atua ma me whai mai le atua ia te oe whai. E iai le wha mangianga, e iai malona wha maunginga, e iai ma le mana o le atua i me fina ngalo i le atua i a te oe whai. E te whai a lolo loto, e alu e se lolo loto ma le mea o le mana o le atua i a te oe whai. Ai te le whai. Ia o le nā lai wa mamao ai oe ma le atua. Amen. Ia, wa wai mea. Peo no whai atu. Tasi ale wai aso. Tasi ale wai aso no whai e. O le aso tō na i le ngā skato ele mea. O le mea le ngā ulo ai. O le fina ngalo le o le li i a tia ule me tau no whai. Tu o ma ua mana onga. Tu o ma plan na tau whai. Ai whai le mea le o te whai atu e whai. O le mea le wha manu ia ngai lo ai. O le mea le na fina ngalo le li i a ma ua e whai. O na o le aso tō na i ngā whai ele pokalama ngā e a mua mo ele mea. Nga le lei mea whakaika inga mai le aso ngā fua, kau le aso wa lele. O le aso la pu e la e aku pokalama e whaalawe lawe mai ti Apollo. Why? 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 Ona le ua loa le ti Apollo. O le la whaanga e le tua le a inga nei. E whaalu atu le a. E la unga ina le upu. E whaasoa ina le upu. La whaanga e le tua tangata e o mai runga le pokalama ne. Ina ia whaalu watu le upu, ia sao le upu o le tua. O le whaamaunginga ngā o le mea sa, ngai ngā sa a pupunga wa a kiri e ngā pupunga o olio, a kiri e ngā pupunga o faatuatua i a tua. E lola o ele me, pei ona o whai atu. Ele e se mawhau, not even close to do this. Are in our plan. We never. Ai te loa. Le te mi a toa. Before. Right now, I know the reason why God want me and my wife to do this program. It's not only for you, but
is more for me and my wife. Amen. God planned this program. It's for you, but mostly it's for me and my wife. Why? What's that? O le ua uma a, pe ono whaiet. Wa ai mai le atua. O le ua uma na suia e le tuoro ma uola. A le la a ua ma oe whaile ma pisingisi. O le me ua loe le e le atua. O le pisingisi nei. O le awa ese i o ma ua loto, ma ua nganga, ma le ma ua focus i le atua. Pe a whaile me le. Whapea lo le atua. Okay? Tu ulua pisingisi na. Ai whaile me le o te whai atu e ia te oe whai. Le ala ua luatu tātou pokalama. O le ua uma o na sui e le atua le o langa. O lisi mea na o ia. O ha oere o se tangata e fie sau e tala ngoa ni mea whapea. Especially when I was so deep in the world. When I was used by the demon, the devil. When I was in the world. I'm talking about cussing. Fai palau vale. I'm talking about my mouth. Tele o tangata ngati ngā roto mo fina ngalo ia tia. Tele o tangata, a lot of people. I heard a lot of people. A leo sau. Leo sau e tamu whai e la unga atu le upu. Fola atu le upu. Oh my God, I cannot do this. You know, I cannot do it. Why? Because I have that feeling like my friends gonna look at me and my family. But you know what? O tātou wala, e re o ala i o le tua. A sui e le tua oe. O mea mana e te mawhawhau iai. O mea ma e te popoli ai. E sui ma e le tua. E whaangaro ma e le tua mea ngā i lo mawhawhau. Right now, te minei. Mo toa i tua e le tua le toa le loto e sau e la unga atu mawhawhawha atu lona upu. Ona lea. Ona o lua faatuatua i le tua. O le faatuatua le i le tua Efeso swani mai ia te oi. Le ua o mauaile toa. I know God's going to be here with me. So no matter what, God will have my back. A le lau te whaamamrama tu le mera. Pe ono whaiat. O le awala o le tua. I le awala i o tātou. O ala o le tua i le o ala i o le tangata. Pe ono whaiat. Mamao ama ua mali nei. E mamao ma fau mali nei po kalamo whaiat. Ai te loa. Na whai e le atua le por kalama nei. Mo oi. Especially for me and my family. You know why? Le ua ai me le atua ua. Le lei mea uma. Suia le olanga. Pa maoni i le atua. Te talo. Hi, Mom. Love you, Mom. Manui atu le atua ia oe, Mom. Maua pe oe le maa losi ma le ola. I love you. Okay. I love you. Faatuatua pe le atua, Mom. Pe ono whaiat. O le pokalama ni. E ao ngā na whai mō a nganga. Ina mauangi a nganga mō le atua malona malo. But o le nei pokalama. Na whai e le atua ona o maua. O le ua ai mai le atua ua wha o ngā inga. O le lei mea uma. Tasi a le mea na vai mai le atua. O le pokalama la lea. O le la e whai ai le mea lea le ute mana o ia te. Le mafuanga lea pawa. Malou a inga o te mana o ia te o ia whai ono lea. Lea. Upu o le atua. Upu o le atua.
In the name of Jesus, me and my wife, we don't hardly read the Bible. Amen. We are on my time. There's sometimes she read the Bible, but at this time, since God showed us this to do this, Waso o le vai aso o fai tau le tuspa ia. E le I masangi iai le olanga. E le I masangi iai le olanga. O le vi inga, ma le wha manu, ma le wha whitai I le tua. Ona ua o wha longo I lona leo. Ma o whaia lona fina ngalo e ala I le polokalam. E tau atu le leo le tua ma lona wha maoni. Ma lona alofa ia tau ma loa inga. E whakawhara ina iro na upu I luna le nei pokalama ina ia tele ni anganga ina ia manu malo mo le atua malona fina ngalo. A whai e te wabai me nea fiafi oe sai e ni upu. Na ti ngā iai lo loto a o ilarulangi. Anga le nei le atua ia maua ia te oe te loto e wha maangalo ia. Wha maangalo a. Wani upu ntalafo atu. Temi o le ti apolo, temi o whaanga inga le ti apolo le oranga. Ai anga le leile tua i fōwa I atu ia te oe se loto le leinga lue le anganga o le tua ia te oe. Ina ia whape nā o na e wha mangalo mai ia te a. O te talo I le tua, ia o ngā le nei pokalama ia ngā lue atu le anganga o le tua I lo loto, mo lo loto. Ina I o tātou mai e ave o tātou ola ia Yesu Keriso. O ia lava o le awala I le ola e whaavavau. O le teimi nei, I o tātou ola I le faatuatua. Tātou te talo I le tua ma le faatuatua. Ia ave o tātou mana onga I le tua ma lo faatuatua. E whaamanuia le tua ia te oe maru ai. E whaamanuia le tua ia te oe le mai o lo e mai ai. E whaamanuia le tua ia te oe I lau whanau. Ai me whaasisi. A puti mai o tātou a inga. Ave o tātou a inga I le tua. Ona tātou maua lea I le ola I whaavavau. Sau le sitianga. O tātou tū mau pēr I le atua. Amen. Vi ia le atua. Vi ia le atua. Ia. E iai le anganga o le atua. Ia ngā lue atu le anganga o le atua I lo loto. Ma laufi na ngalo I le nei aso. Ia whapena ana. Na iai le mana o le atua. Ia tātou maua le whatuatua I le atua. Love God and have faith with God. Plus be patient. Be patient to God. Trust me. Have patience. God will answer your prayer if you have a strong faith. Have faith in you. Faatuatua I le atua. E tali mai le atua ia te oi o manaonga. Amen. Yeah. O se tātou whaasoa le nai. O se whaamalosi le nai le tātou porkalama I le neia fiafi. Amen. Yeah. E tari tonu lo o nganga o te faatuatua I le atua. O saunia I le atua. Se loto le lei mo o le nea fiafi. O saunia I le atua se whaamanianga ia te o le nea fiafi. E ala mai I lona upu pa uina I le nei tae o le nea fiafi. Pa apetai I le atua I lona anga le lei ma lona alofa I te tonu o tātou wainga. Pei o na ofai atu. O le taimi nei. E te tau ia I tātou o na tātou au mai o tātou a inga. Tātou ngā lulu e whaatasi. Ngā lulu e whaatasi e tā lai le upo e tala lei ia Yesu Keriso. Se manu a o lo o maua lo tātou a manoa. I'm telling you. A saule si ti anga e tātou te reo. Yeah. It's not a good feeling. It's not a good feeling, no. It's not a good feeling. Ia tātou ngā lulu e marwha mahu.
If you take your son to a football practice every day during the practice before the season starts, you take your son every day, never miss practice, right? But on the day of the game, right, and the coach don't pick your son to play, how will you feel? Lea so whaalonga. Lea so whaalonga ia tui. Le ngata hoi lea, o oi, e alungi ka alonga, ke whaamaongi ia so umai ka alonga. Ai piki mai le au ele la ele maua ilo ingo, ki re ka alo. O le ane me o ia tui. Le ane me o ia tui. Pe misi fo e ke whaamaongi like you go to practice every single day and you miss one day for practice. And when during the game and you didn't play, they didn't pick you for the whole game. How will you feel? You know what? You're going to be like, man, I wish I didn't miss that day. I wish I didn't miss practice. I wish I would still keep going. It's the same thing. A saule fsikianga ai le moa ke whaora inga mai au maangaia. Your whole life, you become Christian, you serve the Lord. But for that one time, the devil came and stirred you up and you fall for it. And then after when you're done, and then the next thing you know, Saulo marsiki anaere mawai wasting all the time. Lase whaalonga iau. Lase whaalonga iau e le taimina. Anga o iloa u wha maoni pe i le tua. Anga o iloa ia aua ni u wha vai vai. Anga o iloa u faatuatua pe i le tua. E pe sosani mai a au mo vai vai. Ai le ua uto i wha le tonu. O mea ngai o mai iau. That's what you're going to feel. And remember, stauro si kianga e alu sa kianga. E alu male nganga pa i o le tua. E alu male nganga pa i o le tua. Le taimin nei. Le tama i leo le nai musu i ate o le me tau na whai. E o oro na saule si tianga e ave le au pa ia. You don't hear that voice no more. You're going to be on your own. Uso o le taimin nei. O le nganga pa ia o le nai tu ia tu pe i ate oe. Tu ia tu pe i lo roto. Sau i le tua. Sau e ave le ola mo Yesu ke riso. Pa maoni ia Yesu ke riso mo na folfolanga. Sa vali i folfolanga o le tua. Pa maoni au al fa vai vai. O le nganga o le tua nai musu ia te oi. Ale al mea tātou le fo. Le a tātou te faatala. O ngau lea. O ngai whapeo le mo wale o la tai au hui risi aso. Ingu ngei. That's what happened to me. That's what happened to me when I was still smoking and drinking. When I was trying to stop smoking. Let me smoke one more time. Let me smoke a cigarette one more time. Let me smoke one cigarette one more time. And then I'll quit tomorrow. And then what happened? Next thing you know, smoke again. Smoking. I'm not talking about you. I'm talking about for myself. O leo te tala no atua u ia u le mena ye lo o ranga. Pe o no fai atu. Pulea oi I lo o ranga. Ere pulea. Au lau tala inga I ria te oi. Sui lo o ranga. Manua lo o maua lo wawanoa. Kasi o le kamai asu a ngā o sika lekinga. E ave oe le me muai oe le o langa a koa. Le me makwai ke vai ngā o asu a. Ngā o asu maafi me ke vai. I le o langa a koa ke me sa o le wala aua ngai ke wha le kongua. O le mea ngai maua.
Ora ka mai asuanga sika le kinga. E o ai o se holi. Ora ka mai pianga a le meanga kinga. E o se holi. Oro wita nai te ita ilo uso tangata. E te o se holi. Oro roto wha maulunga ngai te wha maulunga. E te o se holi. Oro mui nai te mui e tangata. E te o se holi. Oro roto le wha mangalo. E te o se holi. Amen. Peo no whai atu. Tātou te, o e tofu a tātou mo tātou waiwainga. Aia e faatuatua i le tua ma avelo wola i le tua. Efeso soani mai le nganga o le tua i atu. Tau mo whai e whaalongolongo le leo le tua. So se tan, trust me, try it. Le taimi le nai te, e ise mea le tau ma whai e whai, ai loa e le nganga o le tua. Le nganga pa ia le whai ma soani ai tātou. E mawhati ai lo o ranga, e le se mele le. Nai musu ai atu, e le nganga o le kangu lai whakai, ka inga e whaalonga e kangu e whai. Nge waila o e ngai ke i loa i loa. O le nganga o le tua nai whai atu iau. Whakai ka inga. O se po, let's say something like for inga lea. O se po hoinga le pe saungi o hoinga le wa pe, ka koe kiki, e ka koe mai. Nai whai atu le, le nganga iau e. Aua ni e atu. Nofo le ia lau sunga le whare. Aua ange e mange. Just stay home. Stay home. Tomorrow is another day. Ai whaalongo i la tama i leona. Aua e le whaalongo i au na ngonga i e mga o e kia. Aua e kau whakai ka inga e whaalongo le leo ngā mai whaia. E waira o e ke ia o e se aso. Ke ia o e the next day you wake up e whaalongo si kala. Ke ia o e laku se mea whai maisi si a. Toli. Ngai whaalongo le mele kupu ia la whai ma. Masalai ma. Maharai ma. Apo. Mai. Toli. O le laki o le whiola. Ke vai e makoi o warka avale fafo male lainga auki We vai la oi. Ngai ngā ronga e mga kuairo. Oi ka whiwhi. Ka whiwhi la pe ongo o waru anga po Longo winga. E le leila e laki o nganga sifi o ngai whiola. Longo winga anga o waru. A wa ulenga a verka wale o wa we mau le menga le olanga fisio. Mga o ke vai aku le kele o kengi le vai mai le ave aku ka avale. Me ma vai mai le kele o kama le vai mai le ya u le kengi le ave aku ka avale. Pe vai me ka ngaka le o kele le o le la aua. Ko e alu au mai fa for king o marka avale me me fisio e mangu e kupu le kengi o la vea. Oe mai ka ua mai le mele o te pai atu. Pakai ka ilanga e whaanungo ka mai leona. Ngai kangu le whai. Ai mai se a kai mi hui ngā le ua mokoi a asa i a le pai mai o le. Le nganga o ki a polo i a oe. Kusala a vau a kwa ki a polo. Se a le wha uma le ringa. Ale musu o kwa le leo i a oe. Aua. Tani i aua. Koi ngā kai mi laranga. E whaafenga tāia o ngā e whaalongo i le leo le nganga paia. Ai sea, o ngā ufo e le ua mokwa i sau ar ki apolo e waku ia o le loko ika. E waila o e maua loko ika e ki whaalongo rongo rai ka mai leo. Ke whai a koe pōpō le mua e le nganga o le tualo uloto i lalo. Ki ringi le mua e le tua mea ti apolo ngai kongolo lokoa. Kau ai le mua e le nganga pa i o le tua mea ngai ke ika i papo i lo lokoa. Kau ai a wha mama au mai le vacuum mai. Le loto ita ngai te tomu o lo lotoa. Pea e wha longo le tama i leo le na. Tama i siu leo ngā le nganga pa i. Ke whai aku po le ane. Asa mai makwa i mu lo loko mai le lo loko. Ai whaalongo lo lai le leo ngā pa ia e ke kango e whai.
ke vai a koe kasi ale vea ki minga le nganga pa i o meanga i kai lo loko e au mai uma ke vai ke whaalongo a kule le malu mai o le o le lei o me o i lo mafau inga ua whaau le nganga pa ia ma ua e talia ma e whaalongo i le si ufonga o le nganga pa ia o le atua ia te o i le me pai amen vi ia le atua ia o le tātou por kalama le nā i le nia fiafi i manatua ia tātou ora i le faatuatua moni i le atua ai mana o sui lo ora e avi lo ora mo le atua te talo i le atua fa matalo le atua ma lo fatu e senga ma e faatuatua ma e fa moe i le atua o le pe so soani le atua ia te oe o le suia i le atua lo o langa e mai se lo to lua ma lau fa nau mo lo inga uma ina ia maua le ola e whawau. Ia o le tātou po kalama na, whaafetai bi ia nganga pa ia whaafetai Yesu, le neia fiafi i lona upu. E te loa. Este ale mea le na, le ngasau ngia i tala noa toi. Este le mea. A o peo no whai atu, a o nganga lua mai lea nganga o le atua ia atu. Ia, pai lea nganga o le atua. Gas a tātou whaio, tātou manao, mo tātou langona, mo tātou lava upu. Ahoi. People won't feel it. Why? Because it's not from the Spirit of God. When you preach the word of God, and when you do your testimony, listen to the Holy Spirit. Whatever the Holy Spirit to tell you to say it. Not from your own knowing, not from your own or knowledge. Awane e whaalango-lango I lau poto, awane e whaalango-lango I lau watamai, whaalango-lango I le anganga pa I o le atua, e whaangana ina o lo sui fufonga, e wha upuina o e wha atamau a inga lo sui fufonga, ma lo mafofau I upu. E avatu ai lona fina ngalo. Lea, o le vi inga, e whaafo I le atua, I le neia fiafi. Thank you, Jesus, in the name of our Holy Spirit and Jesus Christ. Amen. Vi ia le atua. Ia, o le tātou pokalama na neia fiafi, whaafetai le atua, vi ia le atua tari tonu, wa whaamanuia o e le neia fiafi, I le upu, whauina le atua, ia o le fina ngaro na o le atua mo I tātou I le neia fiafi. Whawhetai fo I lo mātou whaiwhiau, lona au aunga, ia Wesley, I se take mo le upu le nei, whaamanuia I mātou le nei, lo mātou a inga lotu I le neia sa, o toi whaamanatu ia I mātou, e te tau I le kalesia, o na ora I le faatatua, ma faalango-lango I le anganga o le atua, e whaamanuia mai le atua. Pei ona au whai atu le mamalu lo tātou mai moa le nefiafi, mana tua lo mātou e kalesia, po lo mātou a inga lotu, I o tau tau sanga. Amen. Ia whaamanuia tele le atua ia te o tau, ia manuia ho I le neiva yaso I fe au mga luenga, ia whape nao na ia ili puipuinga le atua I le nei, va yaso a toa. Ia, nei taimi ia, before we end our program, say if I more let me do something for you. Yeah. Patalo fatu I le uso ya moefu, malo lava, malo si ati o le uso, te ingo tatu maktanga neaso, manuia tele ba yaso ya ati o le uso, manuia fo inga venga, le ngata fo ilea, ya, le uso ya pokati, malito lua, ya, pa manuia tule tua ya ati o le uso, manuia le neiva yaso I fe au mga venga,
whaatasi pea le tua mo oe le uso ia ma le tōlua ma le ainga. Ia le ngata hoi lea, ia o le teni whaingatā lea o Lisa, le yato, sister, alofa atu mo oe, ma whamanuia le tua ia te oe le tua fine. Ia, le ngata i lea, ia, se uso ia luteru, ma le toa lua, ma le whanau. God bless you, my brother. Whamanuia le tua ia te oe, ma le ainga. Ia, le ngata i lea whapea le faatatua. Ia ailua senetenary, whamanuia le tua ia te oe le tua fine. Thank you, sister, whaktai lo tau nofo tatalo, ia o mana nei ma o tau talo sanga, ana lea unua tau tatalo, ia o nisi nei o ainga, ia o roo mana malama ho i leo langa sa o ili ngei kaka. Ia whamanui atu whaktai a mori atu o lofa anga i lau tama, le sunga whawhengainga ia piti, ma mea i sa mua. Love you, sister, lofa atu i ko ainga ia maise le whanau. Ia le ngata hoi lea, lofa atu poi le uso lau watati. My nephew Danny, katina ia ma le tōlua ia tesi, manuia le tua ia te olua, mana tua tu peo olua i tālu sanga. Ia, le ngata i lea, le sunga i lea wao, ia toe, ma Jessica, alofa atu uso, manuia tele le nei vai aso i fi au mga ruenga, manuia atu le tua ia te oe le uso, ma tōlua ma le fine. Ia, o na saura i si au tina, mam, tono nai te mata mai tono for mai. I love you, Mom, with all my heart. Au e te popoli, o loo soifua le atua, o loo ia i ua fo i Malisa, ma low granddaughter le faatuatua tele i le atua. Ua whaamanuia le atua, ua whaamalo e Yesu lo mai. Faatuatua pe i le atua, Mom. Ia whapena na fo wa e tupea le malosi ia te oi. I love you. Manuia tele le neia fiafi. Ia. Manuia te hoi i le sunga ia pingaki, le uso ia pingaki. Malo pingaki, manuia tu le tua ia te oi le uso. Mantua hoi le oi te tarusanga uso. Ia. Le ngata i lea. Pea siau tau fine ia tau wā. Wia. Lofa atu tau wā. Send my love to Auntie. Alofa atu ia te ia pisa manonto rua, ia maise Irene, ia Fred, ia Marie, alofa atu le tātou ainga, ia ma le tātou tina. Ia, alofa atu foi, whaftai lawa uso mo le whamalosi bi ia le li, whaftai uso a Titus, ia ma le tō rua, ia, le ngata i lea, whapele sunga le sui whaifi au, si au tamā, mo le atuai alofa anga po kalama i le nea fiafi ia te oe le uso, ia ma le tōlua, tinai oe le ufatina. Sorry, buddy. E peia le la, happen se mea po le mao ako lau kalao o tina. Ia vali, ia whamania hoi le tua ia te oe le tō fine, alofa tisi o tina i lo sa moa, le ngata i lea whapea si au tamā, manuia tele le neiva yaso, ia ile nganga o le tua pui i fe au mga ruenga. Ia, patalofa atu foi le neia fiafi, i si o tina, ia tangi, Wesley, whamanuia atu le neia fiafi, whawhetai le mai mo mai, whawhetai mo le whaasua e le leile tua manuia le vai aso alofa atu, ia whawhetai lava tina, alofa atu foi ia te oe le neia fiafi, manuia le tua tātou tu e whetau i fo i le ke lo oile mele o iei. Arian, o mele o iei pe a wa umisia ke lo a o ngai le nganga o le kua ia o ia. Mo kwa e misia, ka ilo ia isia e kare ia ua ia, I'm talking about me and my in mātua a inga e kare si. O le mele o iei. Pe ua mamau fo i le skonga i mara sa, so di, pe ua umisia, I miss my church family. Mele, pe ua
E aianga keringe o kupe ufa ku on ko ka ku wo fenga le ka ku ka fa every day ya ka ku ka fa ya so uma ka ku ka pua mai ala so fo ka le sa ka ku ka pua ile ku ya ai vi ia le tu vi ia le tu ya le fa manuia tu ai manuia le neiva ya so ya te ele tinatan ya ui so le fe o so le san kei na lo so lo faatu so ya pai fo sina leva waso ta te tal no ya mi si le ka ke wo no Facebook a lo faatu so pa manuia le tu ya te le uso ma fa na love you so ya tato ya na o matu le tato nei ta a fai fo i inisi o lo mata mai o lo mau lo mau atu ele ya nice if you le tua fa manuia le tua ya te o ile nei fiafi. Thank you for tuning in o le nga nei por kalama ina ia fa pena ona suio lo langa ma avatu lo wola ile tua pe o no fa yatu ma tu te le suio lo langa na o le tua na te suia lo langa au fa ngai ma tu e fai ma me fai nga luenga e fa pena na fa pula atili tua ilo na fionga pa ia ina ia e whapena ona e te lia le upo le tua i lo roto ia whamania tele le tua ia te oe le nea ia. Ia ona saula ia le special ia ho il pokalamangi e whapiko al special le man o le pokalamangi e ile mako o le pokalamangi our number one prayer warrior pokalamangi. I know everybody was praying for this program but I'm sorry, I am so sorry, but you know ona the number one fan ali sister one e kakalo a mo pokalama o shoko finge e te talo a mo pokalama ina ia manu maloni anganga e ala atu le nei pokalama olea ia daddy e whainga le whaamanuia atu le nei po i le pokalama o le Jesus is the answer po o le Yesu o le tali i le tofine ia fina love you Fina I love you Fina, see you Sunday it was nice to see you today we here I see you Saturday and I see you today Malo Fina, I love you. Thank you Fina for praying for the program. Thank you for praying for your brother, for me and everybody. I love you Fina. Tato fetaui i le aso sa. Okay Fina? Manuia le neipo Fina. Pray for you and I pray and you pray for me. Love you sister. Love you Fina. Alofa atu po kalama mo oe i le I love you Fina. And for my Fina, for my I love you guys. Yeah. Malo pa fitai sister. Pa manuia tele le atua ia te oe to fine. Ia pa pena na iai le anga leo le atua. Po ai pe ia te oe le malosi i le aso ma le aso. Ia. E mata ma whaanongolongo mai e le tāpo kalama. Fina, I love you and I'll see you Sunday. Ia, o le tātou por kalama le nā, o le si ui nā o le tātou por kalama le nei afi, whaamanuia tele le atua, tātou toi whetaui i le aso tofi, o le numanai pe a o atuai le ola, ma le malosi mai le atua. Manuia tele le nei whai aso, i tātou o ma le atua, tātou fia mtapua i le atua, i le nei vai aso, whaamanuia tele le atua, ona o Yesu, in the name of Jesus. Amen. We love you. God bless. Thank you so much for tuning in. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.